Shubor nakaslem jong unongsan hima. Limpung First Tennis Ball Cricket Knockout Tournament balapenong dengan National People's Youth Front Shillong City kelapoi syakajing penhap perdano ika ka Sauterik uyayong arhajar arpunrio Hamadan Maulai Thlong. Kani kalimpung yakop yalekai cricket na sedang nadu ubnai leber arhajar arpunrio. Hak balapen yalekai da ka 10 format but kandai ngut kirang yalekai na ka way ka kinhuan. Hagajinya lang balingkot shwa gajinya kun final hapding ka yatali lang CC but ka junior boys CC lawan banidan lang da James K Sangma president ka Meghalaya Cricket Association ka Mukongsan nalor kinong yalam shnong ka Maulai Thlong ki samla nong kitkam ka NPYF Shillong City but NPYF Meghalaya. Hagajinya kun ka yatali lang ka shim ya ka pali ban tiet ningkong hak bakalayo ban kamay shispa san puhandiuran. Ka junior boys hababe ya kathong kala dulut yaki wicket jongka tang hapo ka sun over ban kamai tang kumba hapo arphauran kumta ka yatali lang kum ka ladu jong ka limpung kala yo khur khusnam da ka song pisa laipo hajar tingka lem ka trophy katba ka junior boys pat kala yo khur khatsan hajar tingka lem ka trophy nalor kini la samru iki khusnam shimet shakirang yelekai kum ka khusnam man of the tournament balayo da Varun Malhotra ka junior boys but khusnam highest wicket taker da Akash Chaudhary ka yatalilang shu ka Maulai Thlong CC ka yokhor ka khusnam discipline team uba Mebon Rapthap president NPP Shillong City ulaong bakakin hun trikam ki samla ka kwa banthawi ki rinsan ba ki samla kin se ki sab hagani ka jat jingle kai khnang bakin la ban im kamai ulai khuble ya baro ki bedan benta na do ki para samla ha ka party kinong yalam shnong Maulai Thlong James K Sangma National Working President ka NPP lem kiwe pat ki bala ai ka chinga trilang ban penlong ya kani ka tournament ka bajam Junior boys yatuli lang. Hirap ingin ng basta. Play bang. The cash prize of 30,000. Kong ni sim mi kanira rai da ka komiti jengi ka Shillong City mga presiden ba tim jengi bang lai iba abun sinam ba kina ilakai cricket kimyo ilakai cricket su ma babun di madan gidang sina amoro su kimyo ilakai cricket di babun di kina samla ilakai security di babet sudah lengi simi ni simjan di cricket tennis dan bangin cu apre tang starting jeng imtal kani ka sinam mental ngi sedang na do apply trik de ngibu steo ka deadline makin tap ki tim jeng ki andai hadian ki po do sapo tim ni himla so ban sim ya baro mar kla kut ka deadline jeng ni de ngi om ban next year ngi sa play dem ba kham he de ngi sim tang tim ha ni ka south intasi la poi final artillery team ka junior boys but like Italy te dingile kai ka long artayo ila system bantay na poi katong final ya ka final lu lara ka Italy ka pisasong balai ko hajar but the runners up yo katan hajar but the discipline team yo isang besar ba ya bro best player man of the tournament tinggi dan perkat ba
lasim sinambat ilayo kamadan ka kamhe subu ko maha golfling katu baju pelong tournament himan man gapor ngila ngidang tumu ban penyat Jakarta tournament jong ulit pi sama hapo golfling kani ka tournament ro long jengkerki ni si ale para bampat ya dan experience de Henry langsung ya kaya ka sukses ai blay lang iki empire iki senong bala ala lat ingi kani jakaban pelong buat hak tu sengi wadan sport pelong ni ro ngi sange soalai sengi is kini yang mengi hadir di hadu tasi kalau kejenjop di kini tournament kesan lang working president jengi national working president jengi is James PK sama ini page itu yang youth wala kata idang suan pai menin na ri na sabar henry klempep I menin min hi ba ide bi youth klempep hi wadi bun ka program ya hablai sarah dari wan sahane pendek ya ka program ini youth ini selong ban mi I musim hi yang ba ilabat hi mi presiden juga MCA yang bangin nang yale isu ban pelak tournament ki ba kap he so Shillong City